Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi. Ijambo ry'Uhoraho ribwira Yonasi ubwa kabiri riti, haguruka ujye i Ninivi, umujyi mugari, maze ubamenyeshe icyo nzakubwira. Yonasi arahaguruka maze ajya i Ninivi akurikije ijambo ry'Uhoraho. Ninivi rero ikaba umujyi mugari bihebuje, kuwugenda byari iminsi 3. Yonasi yinjira mu mujyi akora urugendo rw'umunsi umwe. Yigisha agira ati, hasigaye iminsi 40 maze Ninivi ikarimbuka. Abantu b'i Ninivi bemera Imana, batangaza igisibo, bambara ibigunira kuva ku mukuru kugeza ku muto. Rya jambo riza kugera ku mwami wa Ninivi, nawe arahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yambura igishura, yambara ikigunira, yicara mu ivu. Nuko batangaza muri Ninivi iteka ry'umwami n'abakuru bo mu gihugu, rivuga riti, abantu n'inyamaswa n'amatungo, ari amaremare n'amagufi, ntibigire icyo birya, ntibirishe kandi ntibinywe n'amazi. Nibyambara ibigunira, baba abantu zaba inyamaswa, nibitakambira Imana n'imbaraga zose, maze buri wese areke imigirire ye mibi n'urugomo rwitwaza amaboko. Ninde wamenya niba Imana itahindura imigambi, umujinya ugashira mu mutima, maze ntitube tugipfuye? Imana ibonye ibyo bakoraga, nuko bahinduye bakareka imigenzereze yabo mibi, nayo ihindura imigambi, icyago yari yabateguje ntiyakibateza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye, nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye, ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza, ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Nimungarukire n'umutima wanyu wose, kuko ngwa neza kandi nkagira impuhwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abantu bamaze guterana ari benshi, Yezu arababwira ati, ab'iyi ngoma ni abantu babi, barashaka ikimenyetso, nyamara nta kindi kimenyetso bazahabwa atari icya Yonasi. Nk'uko Yonasi yabereye abanyaninivi ikimenyetso, ni nako umwana w'umuntu azakibera ab'iyi ngoma. Ku munsi w'urubanza, umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira ab'iyi ngoma, maze abatsinde,
kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni, kandi hano hari uruta Salomoni. Kuri uwo munsi w'urubanza Abanyaninivi nabo bazahagurukira ab'ingoma maze babatsinde, kuko bumvise inyigisho za Yonasi maze bisubiraho, kandi hano hari uruta Yonasi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Turi mu rugendo rw'iminsi 40 tugana ibyishimo bya Pasika, iminsi 40 y'igisibo, aho tugenda twongera kuzirikana kurushaho umubano wacu n'Imana. Imana tukareba koko nimba tuyibona, tukareba koko nimba ijwi ryacu, isengesho ryacu rizamuka rikagera ku Mana. Icyo nicyo gisibo gikwiye cya mbere, kumva icyo Imana iguhamagarira. Imana iri kumwe natwe, Imana iratubona, ikiba gisigaye ni twebwe tugomba kubona Imana. Icya kabiri, kumva rya sengesho harya, kuko rya sengesho rigera ku Mana, kuko ari isengesho rivuye ku mutima wemera kandi wizera, maze koko Imana ikatugaragariza ko iryo sengesho ryayigezeho. Twabizirikanye ku munsi ukurikira wa 3 w'ivu, aho batubwira igisibo gishimisha Uhoraho. Muri ubwo buzima rero bwo kwemera umuntu n'Imana, Imana igenda itanga ibimenyetso ku muntu ushaka kuyibona, ku muntu ushaka kuyumva, itanga ibimenyetso. Uyu munsi rero twumvise ibimenyetso ari mu isomo rya mbere ni mu ivanjiri. Yonasi yabaye ikimenyetso cyo kwisubiraho cy'umuryango wa Ninivi. Bari abantu bibereye mu byabo, bafite imyitwarire itari myiza nabo ubwabo hagati yabo, ariko iyo myitwarire itari myiza hagati yabo no kuvuga ko no ku Mana iba itari myiza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo ushobora kuvuga ko ukunda Imana udakunda mugenzi wawe. Twumvise rero ko Yonasi Imana yamwoherejeyo, iramubwira iti uko mwifashe nimuhindure kandi muhinduke. Hasigaye iminsi 40, maze niba mutisubiyeho Nineve ikarimbuka, kuko imyitwarire yanyu ari imyitwarire y'abantu, ari imyitwarire ya kamere muntu, mwebuzemo kamere Imana, mwebuzemo ya ngabire y'Imana. Noneho rero umuhanuzi Yonasi aragenda arababwira, baribuka, baravuga bati koko ibyo turimo ntabwo bikwiriye, ibyo turimo ntabwo binogeye Imana. Noneho baca bugufi, bakora bya bindi twakoze kuwa 3 w'ivu, ngo bambara ibigunira, noneho baryama mu ivu, baca bugufi, bamenya ko ubuzima butari mu Imana burarangira. Imana yari yababwiye ngo iminsi 40, uko kwishyira imbere, uko kwikuza, uko kwerekana ko bishoboye kukarangira. Baca bugufi rero baravuga bati Imana niyo igomba guhabwa ikuzo n'icyubahiro, twebwe tukaba ibiremwa byayo igenda iremarema. Yonasi rero ababera ikimenyetso cyo kwisubiraho, bemera intege nke zabo, bemera ibyaha byabo, maze koko Imana iravuga iti isengesho ryanyu noneho ryageze mu ijuru. Imana yabarebaga mwebwe mutayireba, none mu guca bugufi kwanyu mwongeye kubona Imana. Ngo iby'Imana, igihano Imana yari yabateguriye ntibagira gute, ntiyakibateza. Yezu Kristo rero mu ivanjiri nawe araza ati Yonasi nk'uko yabereye ikimenyetso Abanyaninivi, niko agomba no kubera umwana w'umuntu azaba ikimenyetso cyabo mu isezerano rishya. Yonasi ni mu isezerano rya kera, noneho kuva kuri Yezu Kristo kugeza uyu munsi turi mu isezerano rishya. Isezerano rishya ryuzuza isezerano rya kera, rikaba ryaruzuriye muri Yezu Kristo. Ati rero hano ntiyivuze, ariko yaravuze ibyo yavuze ko ari kugira ngo umuntu yumve icyo ashatse kuvuga. Hano hari uruta Yonasi. Agenda atanga n'izindi ngero
z'abandi nabo babaye ikimenyetso cy'abandi kuko bashakaga kumenya Imana, bashaka kumenya ubuhanga bw'Imana. Avuga ngo umwamikazi w'amajyepfo yaje kureba ubuhanga bwa Salomoni. Ubuhanga ni ingabire y'Imana, kuko yumvaga uwo muntu udasanzwe. Salomoni yari umuntu udasanzwe, uko yabaye ikimenyetso rero cy'umuntu wemera ushaka gusobanukirwa n'iby'Imana ishaka. Yezu aravuga ati umwana w'umuntu aruta Salomoni, haruta Salomoni, haruta Yonasi. Ni ikimenyetso tutagombye gushidikanyaho, kuko Yezu Kristo iyo tureba no mu mateka asanzwe, twoye kujya mu mateka yo gucungurwa kwacu, Yezu yaravutse, isi irajegajega, n'abami barajegajega, noneho no kubara birahinduka. Ubundi mbere, n'ubu tuvuga mbere ya Yezu Kristo na nyuma ya Yezu Kristo. Mbere ya Yezu Kristo ni isezerano rya kera, nyuma ya Yezu Kristo ni isezerano rishya. Imana yagiye yigaragaza mu isezerano rishya nk'uko twabyumvise ikoresheje abahanuzi mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishya yigaragaza ikoresheje Yezu Kristo. Ubu rero aba ari umwanya wo kurangamira Yezu Kristo nk'ikimenyetso cy'Imana mu bantu, nk'ikimenyetso cy'Imana mu buzima bwacu. Icyo kimenyetso rero nicyo duhamagarwa kubona, maze icyo kimenyetso kikagira icyo kitwigisha. Abiga amategeko y'umuhanda bahera ku kwiga ibimenyetso byo mu muhanda, kuko ibyo bimenyetso nutabikurikiza, polisi nayo izaba iri aho, cyangwa na za kamera ziri aho ngaho zigufotore, zikubwire ko wakoze amakosa, kuko warenze ku bimenyetso. Rero na Yezu Kristo, umwana w'umuntu noneho ni umwana w'umuntu, ni umwana w'Imana wigize umuntu, kugira ngo aduhishurire Data wa twese byimazeyo, kandi tumara kurangiza umurimo dushinzwe kuri iyi si, azatujyane mu bugingo bw'iteka. Ngiki kimenyetso, ni umwana w'Imana wigize umuntu, kugira ngo abana natwe, atubere inzira, ukuri n'ubugingo. Nta kindi kimenyetso muzabona. Nicyo Yezu Kristo ashaka kuvuga. Abantu bashaka ibimenyetso, abantu b'iki gihe bashaka ibimenyetso, nibyo. Tujya gushaka ibimenyetso hirya no hino, tukumva ko hari ibimenyetso ariho hakomeye kurusha guhura na Yezu. Yezu ni ikimenyetso gikomeye, kandi yigaragarije hehe? Mu Ukaristiya. Muzarebe handi bajya mu masengesho yo gukiza abarwayi ni iki? Umutima w'iryo sengesho ni iki? Mu Ukaristiya. Bafata Ukaristiya bakayizengurutsa, noneho bayizengurutsa itambagira mu bantu, shitani zigatangira kugira gute? Zikabwejagura, zigasakuza. Ikimenyetso ni Yezu, kandi Yezu ari hehe? Ari mu Ukaristiya. Mu Ukaristiya duhabwa harimo ukiza abantu, harimo ukiza abantu. Ahubwo ikibazo ni ukuzamuka ngo tugere kuri ka gakiza. Uwemera Yezu Kristo ko ari mu Ukaristiya ni ikimenyetso cy'uko Imana ibana natwe. Uyu ni umubiri wanjye, iki ni amaraso yanjye. Rero ni ukubyigaho kugira ngo bidufashe kongera muri iki gihe cy'igisibo kubona Imana mu bimenyetso iduha, hanyuma no gupfukama tugasenga Imana, tukumva ko isengesho ryacu ryayigezeho, kuko nayo Imana irasubiza kandi isubiriza igihe. Yezu Kristo rero duhabwa mu Ukaristiya nakomeze ukwemera kwacu, adukomeze natwe tumukomereho, maze ngo ntawe umukorera ngo yikorere amaboko. Nadukomeze rero natwe tumukomereho, tumubone, atwigishe kwemera bikwiye, kandi atwigishe gusenga bikwiye, bityo tubashe kumenya abo turiho n'intege nke zacu, dusaba imbaraga kugira ngo tubashe kugendana nawe. Nyagasani Yezu nabane namwe.